Mama akwaba wo frɛ me adwowa searching ebusiafo mesrɛ ene no first time I would hear me restaurant wa subscribe me notification bell no so for more news. Hey abusiafo moma yenkoti asem we mre na se de ade tabu e to mo di matem de omuni yesu afro bi Ghana jollof on de onkoso ni matem no se ne yam wo ho won so no wo berebo e wo kidney good or won so bo se ne yam wo pro sa na me de meti o me yam ade am ye no quiet me ya no pepa ma no me hu se me na ma ye so nam ye omu de omunye so omu so omu wo power wo ma ben ye be omu de omuni atam ye hwe de wo power abusua mesro hu video ya like na share ma me ekosi se Sofo Owusu Bempah nsa beka Sofo Owusu Bempah me de Jollof app if so me ba so se me be politics me ni Sofo eni asem because me bu Sofo me obi a spiritual person me bu no panti me sre wa arama ma se me ni ubenya asem ti wo fi se anase se Jollof maka asem bi ne hawo Sofo Owusu Bempah se de wo frɛ wo ho na wo ya aboa wo ye nam wo ye kwase ankasa aboa wo gina o puppet so a wo si MPP fo nyina ye nkwasiafo no na wo se sei asofo papa mo Ghana Methodist Pentecost SD Anglican na asefo asofo akese no wo hwe o metimi akasa nkwasiasem na wo gina o puppet so a wo si MPP fo nyina ye nkwasiafo no wo na ho kro wo hwu ase apro kwasiabema wo ti wo ntimi nware fi sa wo hwu ase apro aboa funu abeka se mi video te ase ache afa no mahunu kwasia wo de opa ofiti ya abomidi wo wanum biem wo gyan ena mi amida ha mawu abeka se wo ahosinare abeka se ono nkwasiafo bebrebe jimi akase wo mo enso mu nipa na mi wu anyame na akume me mre na aso mi wu na me mre na nyame de maame no ene na aso nya wo kwasia wo ya afra ho Sofo akwagina o puppet so ye campaign yete ya na abeka kire ye se mama moja woni nsa wontimi ni president biem so na wadi president wo ya boa wo ye kwasia so wo kwagina o puppet no so a wo se MPP fo nyina ye nkwasiafo onye twemio so onye fremio se hwan kwasia bema wafa wo jimi akope ba bia antena na se wan jai sa nkwasia de na mote Ghana ho a mo ya Sofo mo de mo puppet ye campaign na mo kan kwasia sem na so obi di mo atema na mo jimi no Sofo fi Sofo kaka kwasia na ebe wie no ana ono asan expose no Owusu Bempah, don't play with the SKB. Don't joke with me. If you joke with me, I go massacre you. Don't play with me. Oh. Me now the media grown. Me. Yeah. What the coffee dia grow? What the me SKA dia grow? Inti na wadwen o se obobo sa video no abed na hwa kwara so ma wo na wo si nkrofo pe wakum ana wo na wo si MPP fo pe so mukun tutwen inti se evidence be na wo pe na so obi trete live so obekun a court na so de ko inti se MPP fo trete so obekun ana omoda bibie de che se de no mu ye na aye okum dia the only thing you can do ni say o don't go court. Just simple understand simple. Because you don't find court. Name money the answer. Fauji Miko. Or not so come and go to you. By Quebec, a symbol. Owusu Bempah. As I necessary to the stand, say, what Timmy action and go for Hata Surianim. Atnas a say. You can say that's what them work show editing video. Ow. Kwasiapanin. Now why na kire o sa? Akwasi. Why ya? Opo bi edin na diagro. Na ntimi anya nyansani bia, wanya ba bia ade bia ntimi anya. Akogu hu anuma se poto. Why na ma o sa adwen? Why ya? Na enne no sa akwase so akwa jimi phone ntino. Ebe dire mi time pa wo se de me pese me ye wo ne no na before say manfo be hu say wo ye jimi fo no na say bia wajimi no na eno me bra say because me nim da say wutimi kwotena se wa na wo say MPP fo epe wakun e ba ne say na fe wutimi san kwotena se me san ko ye editing for what reason be show say be ya obi a wo say MPP fo na plan na MPP fo obuo fo MPP fo say MPP for your margin so mbeku ato atwene entinyame yadom na sakwanya beda ho na apese wo yehu bibi dia e de na betra se beyi video ma yehu se de wo ka no
evidence nie ana de wo ka no say na apese wo kire ana evidence no so wo be yi no ukoyi ya sa editing awdahusem kese pa okoyi a afa de editing ana waye oh shit editing bi a uja faye no se uhu a obesere ya adwonso ho editing mo sante hene editing mu pro mass editing mu pro mass se wo se ana okotena so dem wo ana waye konkron ana osi na dwam ana wo kasa ana wo jimi ne ho na me se akwa jimi ana o te kunyanum no adendan ana MPP fu ese onim na se onim na let me say no edi adia me ya no ana me na me ka ana me ye na frem apale into obeyi video ni mana so de manu so no de ya na se owie ya na so de mana bo musem pa yade ajimi fo pa yade ajimi fo mum akoko yi video kwase video we abatena se be ka kire yen se wo no ade a waye no ye mehwe na mi bi ka akoko yi ni video ayi no ne nsem na okeke kan no me ba mpa mo che mo mfa ncheme ana se me ni kan enye mamini kan enyi Kwasiapanin ni mi wi pe na me na soso if say nsem ne do so pa na the way akwa we agimi no ye betire ne say yes se wo so agimi a ye betire wo say agimi sin atimi ahwe nyamie ni makotena so dem akoye Nkwasia editing we abetena se ka kire ne say me ba ma me nko ewo ha editing no ha Police officers who had been sent on official assignment to church. And so I was asking myself, why? What have I done? So if you recall, of Ghana. Now, for all these people who the former president, candidate of the new patriotic party, to become president of Ghana because of the insults. Now, you know what has happened? Vice President, I have friends who are also very good friends of the former vice president. I am using this opportunity, this platform, as an opportunity to say something for those friends to hear me clearly. And yes, sir. Also, Bempah, we are too low. And you go for some Sambra, and they are now not any bill. Oh, the video editing of a coffee champon. Wow, oh, show me a fast editing video. No, my I could come before I'm a TikTok. No, so. Yeah. Administration is na Bempah ya tie o musa me mamra na sa be me sadi me ma me kasenti amobi free na ekro so ma se mo yi o se o me kasenti am pipi biom aha na yi no wono oh Ebra na sa me Jemfi aka gold board atai sa kronfo no owo opposition abrantie ya atemu a wodi Dr. Bawumia ensem a bo kafa Dr. Bawumia ensem ya enya asem ketwa a complete scammer, no integrity, no credibility. He has no basis.
A trickster. If you don't like the word scammer, a liar. Let me use the word liar. Liar. He is a pathological liar. Bereft of ideas, bereft of credibility, bereft of integrity. He has no basis whatsoever to question John Mahamed's capacity or. Sami Jenfi etimi bie na no ka kire Dr. Bawumia say oye froster. Dr. Bawumia ye scammer. Ebra Dr. Bawumia wi Ghana obiya sika onfa Ghana teku na Ghana trompo da. Up to now obi anu obetimi de ne nsasi ne bu aka say Dr. Bawumia be som Ghana several decades ni wafa even Ghana sika 1 Ghana. Obi anu obetimi aka say about Sami Jenfi used unprintable words. Use unprintable words to describe Dr. Bawumia. Now you see, Nyankopon way, he has a very interesting way of disgracing your enemies. Of all the things that Nyankopon could have used to disgrace Sami Jenfi, he chose to use Dr. Bawumia narrates ideas to disgrace Sami Jenfi. Sami Jenfi naturally or your crown for. Sami Jenfi ye de krono na wo Sami Jenfi obi onim Sami Jenfi na hyase bia nim se akwa no wa bɔ krono fitini kola abremu a bepemene. And of all enieme we wiase a Nyankopon anko betimi ajusu de agu nanimu ase ama Ghana fo ahunu se Sami Jenfi ye kronfo no o yusu Dr. Bawumia na rich idea gold purchase program Dr. Bawumia na de buy se na ebe ya ebetimi aboa ye CD no ene na ama CD na gina na so ene na ama ya economy no etumpom all this our policy ne buy Sami Jenfi na pan for atemo mudi Dr. Bawumia ene ya to abama NDC omoba abemu sa gold purchase program no eno ne de ahye Sami Jenfi nsa ewo gold board so implement na eye no ana agu nanimu ase ene ama Ghana fo nyina hunu se sa brante ewi osene atayi ya na oni atayi nsonso ye wo muntam a na Sami Jenfi tie a obo ene ne nsonso ye that guy he's a criminal Sami Jenfi oye kromfo na anim guase e ba beto no enye enwie yu Sami Jenfi anim guase enwie ye me se abrante ewi ye se eda NDC beko position na mo behu abrante ewi jirimu a wadi Ghana and Ghana for se mo pese mu nyamo 22 billion Ghana cedis ne baka 2028. Muntu abentia NDC, mun fa NDC nko opposition. Mo pese mun saka musika ne baka sa 22 billion Ghana cedis ne betimi asi district hospitals over 100. E betimi dualize Accra to Kumasi atwa so akotachiman